Bog svima, u ovom videu radim, ovaj video je za LPS Pahulicu, pošto je danas rođendan, sretan ti rođendan. Rekla mi je to u Hangouts. I ovo je video za njen rođendan. Želim ti sve najbolje, pa nadam se da ćeš uživati u ovom videu. Ako uživaš, please mi reci u komentare. Ok, znam šta drugo reći, nego krenimo. You message. O moj Bože, šta je to bilo? Ima li koga? To je moj LPS s čime uvijek snimam. Pređu da vidimo tu poruku. Čekaj, ja se bojim poruke. Bože, idem da vidim. Bože me sačuvaj. Pređu da pogledamo. To nije message. To je video. Glupi kompjuter. To je laptop. Probudio me. A to je da je LPS Pahulica. Da pogledamo. Video za mene? O moj Bože! Nakon što je pogledala video. Super video. Like od mene. I hvala ti puno. Čekaj, napisat ću onda. Hvala ti puno. Šta još mogu napisati? Like od mene. Čekaj, nisam ni lajkovala. Da lajkam. Znam, mogu napraviti video za nju. Mama. Da, tamo sam ti htjela donijeti kameru. A ja sam tebe tamo htjela zvati za kameru. Daj. Au. Jedno, evo ti je LPS. I mene probudio Pahulicin video. Znam. Ne zove se Pahulicin. Pa ne znam kako to da kažem. Tvoj glupi LPS. Zašto je glup? To je moj jedini. Pa baš mi boli brika. O Bože. Hangouts. Tako. Eto ga. Sada počnemo snimati. Bog svima, LPS Ines ovdje. I u ovom videu radim pa mali vlogić. U kojem radim ovo je video zapravo za LPS Pahulicu, nije nikakav vlog, ali vlogić je mali. Tako da. Nakon snimanja videa. Pa to je to, bok. Tako. Ideš ti opet u kut. Sad idemo prenijeti i editirati. Ok. Tako. Ok. Sad editiramo. Eto kad sam. Sad to se prenesa. Moj Bože. Hom. I sad ću buditi u ovo 10.000 sati dok se ovo editira. Ne mogu da vjerujem. Bože.
Duša mogu da uđem? Naravno. Ako je još bitno. Pa možda je. A kreni se. O moj Bože, šta je to? To je trej paket od LPS Pahulice što ste spremljeni za shopping se. Evo ti. Ok, sad mogu uzeti kameru da ih snimem. Eto. Tak svima, LPS i nas ovdje u ovom videu otvaramo 3 paket od LPS Pahulice. Pa krenemo. Evo njega. Ja sam se za shopping, se ne za LPS-em. Pošto da. Bože, predivne su. Moj Bože. Oni su tako lijepi. Pa hvala ti LPS Pahulice. Hvala ti Pona. Moj Bože. Predivni su. Pa to je to za ovaj video. Nadam se da vam se svidio. Ako je, ostavite like. Bok. U redu. Taj video ću sutra staviti. Evo. Shopping se ću opisati ovdje. Pošto... To je mi novo. Pa to je to za ovaj video. Za Pahulicu. Nadam se da vam se svidio i nadam se da se Pahulici svidjelo. Pa, da, to je to za ovaj video. Bok!